Ke a dumedisa babui ba ratehang, bamamedi ba ratehang tsatsi la kajeno. Mme a dumedisang wa nna ka mehla ena ke Seiso Joseph Mollo wa Mokedidi. Mme ke tla kajeno ke setse ke leboha matsatsi a Modimo le monyetla o a re fang hona jwale wa hore ebe re tlo kgona ho tswela pele hona kajeno e le hona ho lotana ho tjhesana hore re itlhophele kgotha ho bedi wa Yesu Kreste. Hobane ke bontshe fela hore ngwaneso ya ratehang sepheo sa rona sa mantlha hore ebe re sebetsa mola Modimo, sepheo sa rona sa mantlha hore ebe ntse re fuwe monyetla ona wa re phele hore ne re itlhophele tsatsi le le leholo la ho tla ha ho bedi wa Yesu Kreste. Mme ke thapelwa ka kajeno, mme e ke be thapela ha le wena mmamedi mmodi ya ratehang hore o ikeletse hore ha kajeno tswa mola Modimo le bua bula pelo ya hao, dumella moya o hallang o sebetse ka ho wena, amohela nnete ya mola Modimo jwalo ka ha e le jwalo, mme kgetha hle ngwaneso ya ratehang hore o nke Jesu Kreste e le morena le mopholosi bophelong ba hao. Ke kopa re tle re etse thapelo e bulang kgaso ya kajeno e le hore nto ho kena tabeng tsa rona tsa kajeno. Jehova moloki ya rona wena ka bosafeleng kgale wana teka tshireletso ngata rona tso go fia ngata rona fihla motseng wa Modimo. Tate re leboha ho ba teng boteng ba hao kajeno, mme o tla bontsha ngata rona ke ka o hlophile ka nna mohlanka wa hao Modimo. Yo a re kileng ke lemohang ke tseba re kileng hore mohlomong ke mobe ha ke re ke a lo ema ka pela hao Modimo kajeno. Empa te ke a kopa hlena tata rona ratehang hore ntshwarele nhlatswe makgopo ohle bokgopo bohle bo teng ho nna Modimo. Mme ke eme ka pela hao le bana ba hao kileng ke le sehlabelo se monko monate. Ke beha bamamedi ba kajeno ba kgaso kajeno hore ntate ha ona mola Modimo o be le bona o ba thuse ho bua ntsola kajeno. Mme ha ba le utlwela rona re tle re qeto bohle hore re a o latela o le morena mopholosi. Re kgale ba bophelo re ba ka tsohle tse rona tsa tsona ka mehla le mehla, mme re kgale ba ka kgotso tso fana le Modimo. Tata rona re ke kgale bana ba rona re kile ba Turkey ba Syria ba angwena rona ke senya la phasa Modimo ngwana hlenate ta re ke mo tsongona ra re ga re tsena teng tsela ha rona kajeno o ntate hle o le Modimo a fihlang hohle fihla ho bohle ba phetseng ntate ba fodise ntate rona re tsa go bohloko ka rahlole ya ba ka tloga wa Modimo. Mme a tloga Modimo o wena ka tshisa mo fodisa maqeba a bana ba hao Modimo. Mme a te ga kopa hleng ka sebaka ha re kileng ho ba le bona, mme a te rona re ke re thuse ho tlema teng bana ba hao hore ha ntse re pisa rona hle re se dile phasa rona empa re tswela pele re kileng ho kopa ka ona Modimo. O itse ba bangata re kileng ka bona re kileng Jesu Kriste wa tha haufinyane, mme ha bohle ba tsebile ka bona rona ga tseba rona hore o tla tla rona Modimo. Re te pele rona jwale a ka se mona ga rapela. Amen. Lentswe la Modimo ke le phetlile bukeng ya Isaiah chapter 6. Isaiah kgaolo ke a botshela, mme teng re tlo nka temana ya bobedi. Isaiah kgaolo ya botshela temana ke ya bobedi mono, mme a se re fumane re ka nto ho utlwa lentswe la morena le re ke tla go mamang o tla ya mang bakeng sa rona, mme ka re ke nna enwa romanna. Ke mo re nkang mokota wa rona kajeno mo potso e botswa rona ke tla go mamang. Mona o bua le moprofeta Isaiah. Le profeta Isaiah o ipona e le monna ya kgopo
ya ditshila ya sa lokelweng ke thomo ya Morena Modimo. Mme o sheba temana bohlano mona hore ya ba ke re o maringa be nna ke timetse hobane ke motho ya molomo a melomo e ditshila. Ke a ile ka setjhaba se melomo e ditshila, mme ke bone Morena Jehova Makgotla ka mahlo. Mohlanka mona Modimo ha o ipona a sa lokele, mme hore molomo wa ka o ditshila ngwaneso ya ratehang, mme ke a tshepa le wena moo teng o ipona o le jwalo le molomo o ditshila o sa lokele ho ka tswa ho hasa evankheli ya Morena Modimo. Ho tswa gona tla go mama, mme mohlanka wa Morena Modimo ha itjheba o ipona yena a sa lokele hore ebe ka ba yena moromuwa. Mohlomong ba bang ba teng ba betere ha ba sheba ka sa mahlo sa hae e le motho lefatsheng kwana hore no, mohlomong ke Thabang a ka tsamayang se nna. Nna ke mohlanka ya ditshila, ke ngwana ya le hlaswa, ke bone tse mpe tse ngata di etsahala bophelong, mme ha ke ipone ke lokela hore e ka ba nna a gongwana. Ha ke tsebe na ngwaneso ya ratehang ke eo nkang e le pharela, ke eo ka e nkang e nsita bakeng sa hore le wena hore ke nna yona Morena o manna. Ana ke lebitso le entseng nako e fetileng ngwaneso ya ratehang, ana mohlomong ke bohloki bo kotileng, ana ke matshwenyeho o feta ka gona ao a etsang hore o utlwe hore ha ona re go manna Morena. Ke go wena kajeno Jehova Modimo, Jehova Makgotla, o eme le wena o hloka hore o mohlanka ya tsa moromo. Ke rata fete mana ya botshela mona ya re empa Sarafime se seng sa go ruela ho nna se tshwere leshala le hlenneng letsohong la sona, leo se leng o kgileng altareng ka letlao. Temana bosupa ya re sa ama molomo wa ka lona, sa re leshala lena le amile melomo ya hao, jwale bokgopo ba hao bo tlositswe, sebe sa hao se phekotswe. Ngwaneso ya ratehang, ke ga ke tsebe na wena keng eo sitisang. Taba ena ya go tshwarela batho dibe, ya go tshwarela batho makgopo, ha e qale tasamenteng ena e ntjha. Morena Modimo batho ka mora hore ba wele sebeng, o tsebile hore ba tla sitwa, mme le Morena Modimo a etsa hore batho ba situwe ba tshwarele. Mme ke a dumela, mme ke a tshepa hore le wena haeba o utlwa hore ho na le bobe bo teng ho wena, tlo Jesu lokisa ditaba. Tlo yena ngwaneso ya ratehang, se ikwalle mono ka bobe ba hao, se ikwalle mono ka tseo dumela hore mohlomong ha di ya o sitisa ho tla Morena Modimo. Ha o sheba Esaya mona kgaolo ya pele temana ke a 18, wa tle re bale wena ngwaneso ya ratehang. Yona e tla re fela, mme letle re lokisa ditaba ho boela Jehova, le ha dibitsa rona di ka ba kgubedu ka Krimiso, di tla solofala jwalo ka lehlwa.
ha di ka ba khubedu bile ka ska galeta ke ba tshu bile ka boya ba mo ke modimo yao a mpitsang a o bitsang wa khona ona se ga tya hore bokgopo bohle ba rona a bo tlose ho wa khona hore history kapo pali eo lefatshe le tsang ka yona a ka ngola pali ntjha ka bophelo ba hao ka bophelo ba ha fela ona re tiela ho yena re inehela ho yena ho ka morena modimo re sebedise lefatshe le re phelang lona le re qholotsa hore go wela sebele le etsa ngwana se ya ratehang utlwe ho le bonolo hore sebe o ka se etsa mme be o utlwisa hore hona ba ka hlakile ya rona hobaneng o ka se etsa ke rata go ke hwe ha hona ba ka lekaneng go sebe re se etse diabolosi wa go susumetsa hore go utlwa hore kana ba ka hlakileng a o rebe ge mo le mo re teng ka jeno nthempe ka diabolosi go go tla o thusa morena modimo a o tika diketse a o nkela thokwana modimo o fitlhela mo network ya hao le morena modimo wa hao a bona hore ehlile gauwi bile a o metse bile re kalotsa ntho tse kgolo lefatshe la makale le rena le yena yo le bona ba wa fela ke la ka hanyane a ga ipona sa batho ba di bitse khubedu ge batho ga pipipi ho modimo wa rona ke a go tshwarela ba diabolosi go tswela pele go sebedisa go fihlela ba ba rona hlile a ba metsitse ba ba rona hlile a ba le maritse empa ga tsa go ka jeo tlo mo la modimo go tswe ya go tlela ya ntlela ya rena ke tla go mama ga ga lokela hore ge tse mabaka ge tse mokgwa boitatolo wa go morena modimo e se nna ya melomedisi e se nna a lepepe e se nna mofutsa e se nna moruteihadi e se nna moafrika e se nna lekgogo empa morena modimo go tswena o isa go motho ya nana mo etsa ka tsa botshelela a etsa motho ile ka o tshwana ha mme a mo etsa e le motona le motshehang ke potso ya motho jwang ha yo ho morabe o itseng ha yo go letlalo le itseng ha yo puo e itseng empa ya go bohle ka jeno gona ke tla go mama ha ga nako ngwane se ya rata hore ge itatole ka hore mohlomong nna morena ke ditshila e ka lokela hore o be nna o nthomang ra modimo wa kgona hore a ka hlatswe makgopolo ke shebile buka ya pele ya Johanna kgaolo ke ya pele mamedi a ratehang e batlang ho tlo e sheba ngwana ngwaneso ya buileng kgaoso ya kajeno hore ngwana modimo wa kgona hore a re tlose mehwelebe yohle maphempe ohle go nkga hohle ho ka apereng ga se wa kgona ka re jwanne kwa pele kgaolo ke ya pele mme teng ge nke temana bobedi fela ge re feta go kgola bobedi temana ya pele e re ha re re ha re na sebe ra ithetsa mme nnete ha eyo go rona ha re ipolaya dibe tsa rona tshwatabeng ha re ipolaya dibe tsa rona ngwana modimo wa tshepeha go lokile go ga re tshwara dibe mme a re hlatswe bokgopo bohle
seng bo bo itseng e bo bokgopo bohle modimo wa rona ona matla a hlatswa bokgopo bohle a mamile ka teng ngwaneso ya mametseng thuto ya kajeno ke bokgopo feng bo modimo wa hao yeo ke mo fana kajeno a ka se teng go hlatswa na o batla ho etswe eng hape hore re tle re tshwarelwe dibena na e ka ba Kreste o ke a shekgetla bobedi ana ka so ke a hutle a tla fa se mo hape a tlo shwa e le mohlomong he o utlwa hore he jwale ke tshwaro tsena tsa bona ka jeno ke re modimo wa kgona go hlatswa bokgopo bohle mme o thwe ha re bolela hore ha rena sebe go etsa leshano mme lentswe la ona ha le yo go e le haeba re tla bontsha hore Kriste o tlile fela mona ha tla ba le sebe se teng mo lefatsheng re modimo o leshano yona pele kgona ya bobedi ya Johane wa pele mona ye re bana ba ke le ngwata wa tseo e tle le se ka etsa sebe e ka ha motho a etsa sebe ka le mmedi pela ntate ke Jesu Kriste ya lokileng a o ngwaneso ya ka teng malo hodimo ya la kgente ye re buellang ha re di fihlile Kriste o teng mono hore a o buella ona ngwaneso ha o ntse bobe bo itseng mme hle ke ipiletsa ho wena hle ka jeno hore to Jesu jwale ba ema le sa hang mme o mmolelle makgopo ohle a hao ke botsi ba le bona hore temana ya bogobo mona ho kgaolena pele ya Johane wa pele mona e re ha re dipoleya di tsa rona modimo wa tshepeha modimo wa bona ha na ka tshwarela re sa dipoleye yo wa le banna le basadi malapeng a bona ba lebetse o fuwa tshwarelo ke ba lekane ke batswadi ba bona ba se ka ba re ngwaneso ke o sitetse e bile a ruta hore re ba yana disito tsa go mme re tshwarelane re rapellane mme re tshwarelane re tle re fole ba teng batho ba le matla a ho inyofa malapeng a bona ba le matla a ho inyofa mosebetsing ba le matla a inyofa ka hara naha tsa bona e ka mora mono ana bontsha e tshofa ya leka ba batla hore bana ba sitetsweng e bona ba ngwaneso re a tseba go sitetswe bane gona go sitetse ke mofuta wa batho ba ka jegole a o bolele mo ngwana hao a o bolele mme hao a o senye ebe a o kufela hore a ka tla ho wena re ngwaneso ke o sitetswe o tshwarela modimo wa bona ka jeno hore ha re dipolela o tla ka tshwarela ke eng eo ngwaneso e o sitisa hore o eme le wena ka jeno hore morana modimo nkgome ke nena ka jeno na le hao yo ya bophelo ba hao ha se yona re kelang hore ke o tshwarelle morao hore ebe ha o tle thumo ya mona modimo hore nnete e tle haswe buka ya Mateo kgaolo ya borobong mme teng re tlang ka temana 35 ya ho 38 Mateo kgaolo ya 9 temana ya 35 ya ho 39 mme na re fumane ba 35 ya Jesu a tsamaya a tshekala metsi yohle le metsana a ruta masinagogeng a teng a boela fankgedi ya mmuso a fodisa malwetse ohle le mefokolo yohle
na 36 ha bona matshwao a utlwile bohloko a utlwela bohloko hobane ba ne ba kgathetse ba saretswe jwalo ka dinku tse senang modisa ebile moo a reng wa ruto ba hae kotulo e kgolo haholo empa basebetsi ha ba kae gapelang ke hona morena wa kotulo o ka romele basebetsi kotulong ya hae. Jesu Kriste ha lemoha mokgwa batho ba la mosebetsi ka teng a share ka mokgwa batho ba ingwetseng ka teng ba mosalama wa ka teng ba tlang ho yena ka teng ore e fela masimo a botsitso e fela ho lokela ho kotula empa le bothata bo teng ba hore basebetsi ba kae maneso ya ratang na ke thato ya hao wena ka je o ema go morena ke teng ke ya mosebetsing ke tla ka tswa ka jeno hore o go ntate nna ke a kopa ke kena mosebetsing ona wa hao le nna ke jwela mabotho a sa fankgedi ba boela ka mmuso o tlang ba boela ka batho hore ba sokola dibeng tsa bona wa neneng Kreste wa tla mme ha tla sebe lefu ntho e nngwe le nngwe e mpe tlo timetse mme bohle re ke sokolela mora modimo o itse mohlahlang tla fumana go sokolena Kreste o rapela morena o morena o mara basebetsi e le mosebetsi o tseba ho qela abena ngopotsa Matthew 24 Matthew 24 mono ha wa nka temana ya pele fela o thosa o fihla ya maofa o temana ya 14 mo Jesu Kriste o ka ho bontsha hore timelo ke ntho e tlang mme timelo e tlang matshwenyeho a tla lefatshe a ya tshabela mme le ho tla wa hae o tla ho tliswa pele a tla o tla matshwao a supang ho tla ho nwa hae mme wa qala wa bontsha tempele e ne eme nakong eno mme a bontsha hore tempele le bonang ena ha o le tla siwa le leng hodima le leng ha e heletse tempele ya Jerusalema yes ile a hlaselwa mme ya qetwa ya ntho tswela pele a ba nkela thokwana le bona a bua le bona le ba ntho mmotsa bona more se tla go bontsha go tla hao ke nna Jesu Kriste a tswela pele wa bontsha matshwao o tla ba dintwa o ba le mafu o ba le modimo a dintwa jwalo jwalo empa wa bontsha hono e tla lefa qaleho ya matshwenyeho jona sa ka tana go ba mefereferena e tsa ya dintwa ena ya bo Russia le Ukraine ana tse dintse tsa motho ma ha di tsama ka mona ka television di radio ngwana jwale wa bele Russia le Ukraine ka ke tswa ka modimo taba tsena ka ofela tsona sa ka le ofela ya matshwenyeho lo nda ya kgolo ntse tsa ngwana se ya ka teha ye kgolo e tloba le bodumedi a o sha se lo kgola 30 le 40 go ditse ka dibata tse pedi tse na tlametse tse tla fapheng mme o tlo di beha pele Kriste a etsa
ngwana se ga ta memo etsi e tla go wena e tla go nna gona ka go mama a do paka kana Kriste a do paka ka tsa musota ana kita ka tsa go mogela go manana engata mana ba ukatela Johane 14 eo twata ge twaela e fa ge ya Johane yona ya 14 mono ngwana se ga tega pele ge a mono ya ga tsa go iketela ka go fara dibala fela gore seo e leng tama ya bohlokwa mano ma 24 bana 14 mata ke ko se mono ke bana mantana ke fara e fa ge na mmuso re ke wena fa se nohle e tle yo paki go tshwa tsohle mme tla ba gona bo fela bo itswa bo hlaha tabana go tshwa ba go dudu tshwa ka batho ba hasantla mo modimo ba yang batho ba botsa nnete ha re tsaya fela gore ha ba fela re ge ditsa go fara ka nnete ha ona ka sa ta thaufinyane mona wane le tshwaro ka tla go fela e fang ge di fitela mo busa mo batho bohle e o pa le ke ra tota Mateo Johane 14 ya fela lo tana di se fakana di mela mo modimo lo na le dimela me ha e ngata ka ntšhang tate go ja ha o jwalo ka be le bolele ya o risa bodulo le bana mangao me tla re a se ke ile ke bisetse bodulo ke tla boela ke boe ke le nkele go nna gore mo nna ke le teng le una le tele teng a ambela ka tang me mo ka ra je a go se ibo Kriste o ja tama ja onta me yo tla bodulo ke tla khutla ke le nkele mo ke le monate go sa gona fela na ngwana se ga tang o teo ge lwena o isefa nkela mona modimo batho e go Kriste mme mo ena in tshanga reng o tlo khutla tlo go lata ebe o teng ke teng le ngwana o teng na wana mo letsa fankge e tla pela ka hle gore ha re eme ke ba ya fankge mona modimo muso ya wa tla o funyane e yana fa se tla fela mme Kriste a buse ka o sa pele ge a gape ale mo mo kgele wa ka ntse ta ngwana mme ta gona se kopa ra di kileng hle ge tshwaela mmuso wa honda mme go tsena rona ga hle le gona ge ntse ka golo mo ifongo ga santsela ga teng mo gona ga se le tsebe ka wena teng di mme batho ba kgetha o ratela ka poso ba teng ta de ga kopa hle ba le bo hlo buleng tsela ga je rona ba bolu ba thusa ga ba le keto tsa wa ta di kileng ba tsale fatshe ba tle mo isong wa ga wa ta di kileng ba go kgetha mo mo Bruce mme a gona o go sebedise go hasantsela ha yo a rona ge se mpina ta ka ga mo gona ga tshwara ta gona ne ga go thusa ta gona ge ge sokolo ya go khutla go tla de modimo ze ga re kopa ka sa tama fnya ga ya bana te amen ngwana se ga tang ke se iso mo go wa mpholle motho ye motho na reng o sala hantle o fitla ja o fa mo modimo ena ba sa fele a kopantse hape ka thato ya hae ha e be go